Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu qadirli dostlar. Mi'raj kişesi, mübarek kişe. Ул kişeni nişik uzdırığa meken deyip sırau barlıqqa kele. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın hadislerinden hem bizim İslam dinimizden sizge cevap bularak biz bugungi va'zimizde ala bilsa cevap qaytarığa tırışırız. En evvel şuşu kişeni zikirler bilen Allah Teala'ga şükrana kıllar bilen mol kılsak idi. Şundan da Allah Teala Kur'anda ayta, agar da şükür etsəgiz, men sizge köbeytirmem, arttırırmem. Hem şulay yok zikir etip, Allah Teala'ga rahmetlerimizni bilgirtip, Allah Teala'nı iske alıp, hem de sana kılıp, biz Allah Teala'nın rahmeti bilen kömüllerimizni tanışlandırabız. Şundan da Allah Teala Kur'anda ayta, "Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bi zikrillahi tatma'innul kulub." Şundan da zikir etüler bilen sizning köngüllerigiz tinchlanır, rahatda bulur deb kele. Hem ikinci amel ol şuşu kişede namaz kılu. Namazlarımızı oku. Bigrekte Mi'raj kişesinde Allah Teala'nın ulu bülegi. Ol namaz oku farz etildi, indirildi. Hem Allah Teala bilen kinine 5 mertebe bilen ilimteni nığıtıp biz ibadetlerimiz bilen artturularımız bilen Allah Teala'ga yakınayabız. Amma da lakin zor şart var. Şu namazlarımız, izgiliklerimiz, ibadetlerimiz şun ihlas köngülden Allah Teala aldında ötelerge teyiş. Şunu anlatmak. Kay vakit şolay turu kile namazlar okılmay kala kişilerinin anıtıla yaki başka sebepler boyunca. Mesela kişi indi 50 yaşında dinge kilip namazga basa. Şuşu kişide alimler eyteler, uzgan, ötelmegen qaza namazlarını okup Allah Teala'ga şuşu okılmagan ibadetlerini, ötelmegen ibadetlerini, ötemegen, okılmagan namazlarımızı qaza kılıp okusak, özümüzni Allah Teala aldında boruşumuzni төлep koysak hayırlı bulur. Şundan da günlerden bir günü meşitke kilgeç, eli biz kişkine sabi balalar idik. Bir babay kildi de her birimizge konfet ettirdi. Şunday zor siyiniş idi anarda. Eytirsin bik zor şatlık. Dünyada en şatlıklı haber kilgen anarga deyip eytirsin idi. Abdurağaş, ol abzı yanına kilip biz sıra birdik. Abi nerse buldu, ne işin konfet biresin bizge deyip sıragan idik. Abi eytti, bugün yigitler, men en zor buruşumni төлep bitirdim. Şuna göre siyinişim bilen, sizin bilen ortaklaştım deyip eytip koydu. Biz aptırap gittik. Buruşlar, nindi buruşlar turunda, en zor buruş nindisin ol deyip sırav birgeç, ol abi, men de Allah Teala aldında buruşumni төлep bitirdim. Yıllar boyu ötelmegen namazlarını istep qaza kılıp okudım. Hem Allah Teala'nın rahmeti bilen mene 80 yaşıma yetip okılmagan namazlarımni, buruşlarımni төлep bitirdim. Allah'a şükür istimden tavhatli cevap düştü deyip. Şat inşallah namazlarım kabul bulur. Allah Teala öz rahmeti bilen kabul etir deyip siyinip başkalarga konfetlerini hem küçteneşlerini, böleklerini taratuvun devam etti abi. Mene şuna göre şu kişide hürmetli cemaat Allah Teala aldında kalgan borçlarımızı төлep bitirsek idi. Namazlarımızı yetişmegen jirlerini düzeltip koysak idi. Hem ihlaslıklarımızı da Allah bilse arttırsak idi. Şolay şu kişide günahlardan arınu bik körken bulup sanala. Tövbe etip, tövbe namazlarını okup, estağfirullah deyip eytip, Seyyidül istiğfar duasını iske alıp, Allah Teala aldında paklanu, günahlardan arınu ameli bik körken bulur. Şat inşallah. Hem şolay yok şu kişide Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ne salavatlar bilen, dualar bilen
сәламнәр белән искә алсак иде. Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам хадисләрен берсендә әйтә: "Мен салла алейя ашаран", кем дә кем мине 10 мәртәбә белән, иң кимендә, 10 мәртәбә белән салават әйтү озак түгел, 1 минут да китми. Әмма дә ләкин Аллаһ Тәгалә үзе шушы бәндәне искә алыр. Җавап буларак Аллаһ Тәгалә тарафыннан анарга зур дәрәҗә булыр дип килә. Шуңа күрә шушы кичәдә салаватлар әйтеп, иң кимендә Аллаһумма салли аля Мухаммад, Аллаһумма салли аля Мухаммад дип искә алсак, Аллаһ Тәгаләнең савапларына ирешербез шат иншалла. Һәм шулай ук Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән ул да инде шушы кичәне дугалар белән мул кылсак иде. Теләкләребез, дугаларыбыз белән Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам өйрәткән теләкләр, үрнәкләре белән Аллаһ Тәгаләгә адым-адым якынайып, шушы кичәдә гөнаһлардан, хаталардан арынып, изгелекләребезне күбәйтеп, Аллаһ Тәгалә белән элемтәне ныгытып, улуг гамәлләребезнең, изге гамәлләребезнең нәтиҗәләрен күргәндә шатланган, сөенгән, ике дөнья бәхетенә ирешкән бәндәләр арасында булуын насыйп аясар әйләсә иден. Әссәламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһу.